3,600 no omna me kirem na mom so ma me kirem a ene kwaku se de e ka no Ghana enyam na hye mra Asem Mpe Nipa nye na hye mra emra no ye mpanimfo ene hye mra etitola eje krata no a kwaku nyakopon ya da Roma posi ni di anim esa de e bai ebe furo ka efi ni wadi bi ase san se Asem Mpe Nipa o kire se dan de nyina no omohwe ye ne ebo adwuma enti ye de ye nko na mom ya me ye official complaint enti efi ni wadi bi ase a ye fi hono bedu kumase no ena minimi dia bai ye ba eye pankro no because e hona tola ba ya woni enua ibesia ya omo eye san hyehyeye no enti ye mna me ye official complaint kwaku ye free ni wadi bi ase bedu kumase no ye ba ye pankro ne police force omampo ye ba ye betu CID ni ba ko e wo ho wo hwe ye obusa ase ye free hen na meka ase ye free Sompa TV na Sompa FM ene e wampofu nti kura na oyo obi adwuma e ho na o me Nipa ko ni pie ne ye ba ye ene o tie anu asem na otwe ya no asem eti nyankopon ya adom a kwaku 25 tola ebeba na afei ye nua bai kwan ode ne fa so no waba be kirem na emom se tola ama san se official complaint na ye be ye no eno ene Asem Mpe Nipa enipa ene pe ne ho asem enti kwaku se mpanimfo soma amia na sei ena asem no esitie okay Asem Mpe Nipa oluma na atene nka no obo adwuma papa kokora ba kwa ne no wa ha akọ fansem ne nyina de aba che se mo am hebe ya kwara se asumdie na aba abrante se na so amere memene no anka mekọ na mkura sika no dada na mo kan ya eni na atwatia ameye kọ ne bra ne kwantenten ne asem bia ontie mafutue 8,000 something to the over budget 10,000 baba bedru ba bi file all of us me wo mo aso obo ne 8,000 ye no wanya asumdie no watimi akon e de akọ wanim tiri so ye ne sa mejidi ye se beboa pa ama ne ma akotote e de ama opanyam so bi hwe wanim ho ne ma bekotote e de ama ye pa nti no wonya ne sa na ama ma ye nsem tenten ko ne bra ne ensensem a etete sa bia nti ma me ma abunto yam ebe ngomo na dundi mu ayehwam ne mu aye denti ne mejidi ye pa se asumdie be ba ma motimi wonsusu atima asere na da bia wo hia Sompa Asem Mpe Nipa na onwu se Asem Mpe Nipa nye program ketua na enya nkura program kura nti ma me akwa aba before se ye be ko no ye ne ifo ye kan se ye ko computer so de aba ye ba pe e ma dia mo na bo awuram na afi atimi akon e de akoye ne ye nko computer so de mra sisi ya ko aba Oh my woman 21st clinic ayesia tika expert siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Nana wakuafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ani atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555
909-433. OCP fertilizer papa. OCP yegyina hɔ ma Ghana ɛne Africa biayo. Obra de ene wala bo ampa o. Obra. Ene wala bo e be nde abasa me ana me de edu be nde o kan na akosi se. Erade nhire nipa bia na onye obi akese. Kwagu asem no ahomte o. Maame na asem no ahomte pa. De na ade bi wa yentimi nye ntieti ane nkonko ye nim. Kwagu ye nkonko ye nim. Kwagu ye store encha ye tiefo ne ahwefo mo hwe ya. Asem ba yem se ya na sise ya na manfo petty. Ya ne de bia kasa asem ba ko ye betima da ho be 1 month. Because de bia me kasa asem se utimi the Bible can say nipa ba ko sachira na the boy ni ba ko sachira pempem di de pempem ntini sa asem ba ko pegi timi wie hu na nipa ni nya ne ntampa fira ya na be bo adanse be kekanse mabom ti sa nsem ba sa ya na be stratifo bu ha ya na asise no ana manfo tabusa ya de yenua ba de asem ba em se de bia me kasa obakwasea ye de ka ne hohoro nani so na obi anka de tola de na ye se nka onye nipa keto a ese so toto ho ase wa go nse ye kase obi ye nipa tenten a ya na se wo hwemu a ya busuamu ne efia ofirim esefia fo de omo ya tenten agram wo ya branefo animunyamfo saa na ye kanefa eno so nchese bi a wo ti a wonya animunyam saa ne te because it is obia sabi ugina so na ya tu din tola de na chese wo no se obi kura sisi obi a okura ni nipa sese nka okura no sabi okunji nipa no na ko ba se wa nkasa no na wo ye tola na oba besia sika na waje na wo ye ni se ya enyefe de me paso me kache nipa bia obi a wo tie bia no edru me bia de wo tie a wo ka no se ye bone a omokoka se ye papa de a na o maka o manu ato obi ntage tola mayen se tola wasam ne da so ka na die nti na se o tra ho ma ye bo udin sa na Ghana de bia me kasa asem se kwagu se ye ko ni se ya ka beboa me kasa abrochire kro na da ho no kwagu kro nya se bia ko sika gugu fam no wasesa ye se abrochire de but wan kwa adwuma a obo anya wo da ana de wo mu ni se country ni ye country bia asisi sem ni wo ye nim sikani eni enim hiani eno na ma abrochire no de womo de mra na ye adwuma wo kronum ye ne problem ade wo Ghana ha sese pa no saade no uni sikani nya asem a that is okodru ba bia wo hia ni wasem ye different ye wonsem bebra wo ha ahiafo di bimpa nanso sika sem nti no ni ama ahiafo akodifo eno ne ade ha Ghana aba bi obaba bi esanko de ne ni hwe saade na ye court sam any the way si din samfa any ya policy baby police ni baby police station bi a obedru ho no the way you mfa sika asam ampa ya na ye good ukoto panmu bi asebe o wantete ye eni mra na ono nkasa timi yi asam kura na ono ate na office ni wo siesie de yi ato aye wa obeti ase no ate wa wonti ase no na mra eni wadi ebi ni Ghana ha jama Ghana ya won twetwede kro bia nso ahiafo do so chesikafo no ya na se won hwe na mra ni kro ni mu a ya na ahiafo ni si apene e wo kro ni enu ti na ma Ghana ye sofa atefo ntie ni pa se nka mra bi ye adwuma se obi sisiu me ko police station ha ana me de ma so mo koto lawyer nim me de ma sam koto police pan nim ni de sa mra na ye adwuma abrakete se bia mfase a enka Ghana hu ni sika kwa nka yo okewu kwa gunga ni sika ka yo oke enu na ma kro a e friends abrochire de bia kro no ba bia ye to bombo kro kikim etuo koso ntokwa kro ho no wo di place wo kro se Ghana ni nko a pre be ye ma because krom wo no sabe mpredu asamra ya adwuma Ghana ye problem nyina no eti ye besre krom afo mpanimfo a mote edo matotototo adwuma bia no sa police fo mpanimfo ya na edru bia police fo mo bo ho ban ye se mo ye peace officer but edru mre bia de ye hu ya ye ko police panimwa wadi animu a kokosa chi chemu de na chese ani da so ho
na nya ba bia so na akwa obenya ne saa enne kwaku ba ko office bi obi kolonji ni kompre ye hwe ne so hwe ne fam empabo ehye no atade ehye ne ni tirimi ye gira so ye hwe na sam kwa ne ye wo ne bo fa sam kwa ne ye pam no what wo ye da ban so tua wo ka eno ne ye problem enne kromu akura nya sika sebo de mpanifo ye nkoa e wo kuro mu saa kodai so ne natebo no ba akoso a nyame ampata wo kuro ba bebu de ne store ahyem abra yentimi nka na hwe yo ene wo kuro mu a na nkasa be mpraduasa ukọ kuro bi mu ne so oba wo do nsa pre ne kura na wo asem na kadom so wakọ ni sika chinchimi sika akodi obi e fro tola a wo sowa sebe obe mada wo aso ne wagima mi sika na ye ne atra haka be sinne tola busuani bi akura nsia emeka sa asem no sebe mpraduasa munyi na mfa nkofie kwa kudum sa first no ye mpanimfo o ma wuko na nsem bi se ba wo bahwe na pani atutu ne ntoma enura mo ka asem bi na o ye mede hye o ye Wofa ase o ye me ba eti asem no egu ye ni mase eti me pese me be yi asem ne kofie but ne ye mu bi sa okoso obeso obo ampa ye started program ya na ye di free Fox FM ne namwai edu me bi a first no wo ka asem bi a ubo se na mpanimfo bi ana papafo bi atutu ntoma enu amoka makola bi asem bi moka mo fasa na me ba bi asem bi enti sa asem me pese me bayi na me de kofie ampa na odi ko esiesie we na oba na obeda yase na ye fe ene hu bi sa ene mpanimfo yi omane nkoda yi ena e kire ka so enu nti no panimu kura no akobu akola akola no akobu panimu de pese e kan se ba bi akodu no ye mpanimfo aso mu o mu so mayen na emo wenso ye nhwe so mfanso bibi se office bi a yayi wa ban tua wo ka ne ye de wato so adwumako bi ano mumma se bi kromu aso ahianfo so ehun ha o mo kakra na du me bi akwakuya na mu o mo bo kokko ba bi pa ne ye di asem a na ye hwe nipa na ne ka obepa keye wo so wo ba wo namfo hu fifire wo twu mu tanya me ampata no ko sha pa de wo ka kwa kwakuya be bo afo ye be bo afo atese ko hospital uko hospital na hu sabe ahiafo na sikafo baby ye de flax na ade sisi no wo be hwe sika ni de flax ni million ade sisi so enya sam ketwa ye twatin yagum wo so de ye chese cap no disposal cap bi enframa pa na hu ni ye de make de ye kire kofa woyi aduro be ni ye de be madu papa ben wo twa health insurance wono so woda ho no so won fa health insurance ho enti unipa na wo treat no won ko hye nurse papa enhye doctor papa so woda ho an wo abroche nte sa ena ma abroche de na abroche sika ngugu fom ye besre Ghana fo mpanimfo adu time ye to abade ye hu ahiafo ne no mo to nsadidi edu sa me sei first akwaku na ye first FM station no so no na sa no ma wakwa na nu na do so a ye timi tira haka wa wo kan ko na hu ahi o ma bo ani wodi ye besre akodu ho a ye mfo ani ento fom ye hwe ni eni panifo na chifa pa bon tachire na nipa so hwe nsuade na mo amu sisi amanfo mo hwe ye because we amekan duabo tete baabi o se ye kan na sa amaka duabo nde tete baabi me de me makam si duabo no me mo wo kra na me de me support so obi bo na mom ye bon ne kwa so nya bibia na ye bo hu dua ade bia duabo bia bo ni nyansa bon ne kwa so na bon ne kwa so na nan ba ade ba ya adwuma kwa kwa mfansia o bon ne kwa so na nanom de ya adwuma ma atimi kunko wanim de afuturo ne yetia wape onye nyansafo ni abese ebu ni nko no amo an humpeska na to obeduru ho no na wokotua na meye tentini bia na firi ha kwasen he asombe hu hia ebeboa because eyewo a na aso de ade ne be ma no ene wanya we wan kase obi na de bebre ni mpo ene wakase ne ye se wo no waje se wo a wo de ba enti no mesere se onhwe no nso obo na asombe mra na ye nyina entimi enko ye ni oye ne sa ebeboa me de megidi ye se mbeko 20 FIFA se 26 ne beba no na aya asombe na afi ye nyina okuna sika kwa na ya sai asi 80 something 8000 86 million kwa ebu on so mrewe otra so di ditama kwa kuba kwa chi yani tam kwari ange biba kwa chi yani kwa kwende biba kwa chi bebi amafo ku betma du prima o take kura ma na sa check kura kutaka betma fele ani aza agro kwa sa chimbwa ebu awi abatoto do neck nyina betma bo ebu india basra so onya hwe yi no metu na mopa na kwaku
Yankunko. Anu the pan. Yes. Now what we Mr. Wiseman abekasa. Wiseman abedin komo bebre. Efa Ghana ye boss nanka egu. Na obi ba akofa aba no Wiseman say won ti ase. Say Nipa no papa ye president no na akofa aba. Nti Wiseman akasa bebre o say ye go tie ni Wiseman eka. Enu nti no bukum banku ni ayi powers mo so bu afu atese yi te say oche Wiseman obetuma bone bura no. Nti wonyina no mfiri Wiseman so aba so no ye hunahuna no. Omfom Jimmy mfiri onko no hwane enti chiri kuro no. Ye ngo tie mra na afa ye nyina ye nkonko ye ni. Tell them. Let them know. Make a nano a yimiaga seven your bukumbanku. Or no swab a cabi. As I'm not rich. Why I know cano. Some labor because who feel me pa. Etiway and when it dimatem. Or Moma Canada. I ate a policy in the true sebo company. No, the dimatem. And I see Joshua Clot and yes, and you're very at the chain. And then you hear me. Joshua Clot a walk. Oh, boxing in millions of dollars. Why do you mean for be a man promoting Ghana boxing? Now, a suko no mawe wonana now say one brother promote Ghana boxing. What a shame! What a shame! What a shame! Joshua Clot is one tibida. Adia no so ye lasting solution. It was China say president Mama Bani ni hwa. Obi antimi promote boxing bio. Near you state institutions na ka boxers no ho atomo. Adia na make amonti ase. Then na make amonti ase. For pound. Ya ka mo se dey. Ya ba hwehwe na ni abo no. Enye de ehia ni awonde ko na awa ba hwehwe ka de chie no ababo no. Fa ko je ai titles bra. Ana aka say emre sa say me hwehwe ka de chie ai babo. Na no ehunura me ana ehunura. Joshua Clot. O se ni di no no. Wontimi mu obi a me ja ro kan fa asem ko na me yakwan. Mama yam build institutions. Ochina se sharaf ni ho. Na president Mama ni ho. Boxers in be da survive. Sharaf just studying na. Abe me na me kuma mo no mo say kikansem hu no say you if you don't know and you talk about boxing. And the boxing is Kosovo. Aye ne punk sabu. One aye ne punk. Joshua Clot. Joshua Clot me di jai. Oso kura me aboye. The boxers no you get this clear. I'm not against anybody helping you to promote. I'm saying we should use the right channels. Tell them. Munya nsem hunu na mutimi nwura obia said ye can be na no kire kufu do aba said ye beka bia kire mo and we are accepting this nonsense aban ye nya to aba ma aban na president ba ya na ne Wofa ase mabie foundation ne nana mabie foundation ne yire mabie o ya so da bi private institutions na support me why they say private institutions because we are closer to power until no so support you expose them. Sharaf no anka says when you president Mama or you president ba or chura krata ko baby obebu ano so you so on anka sa ni position no to intimidate people exactly so maji babia I don't maji babia president me chair president me bumaino ye o kana no manfo ni tie and one manfo na every mo and one ye kana obi you know na mama journalist for ni bi adwuma wo mo ye exactly mama mo sika nso e say ni tria journalist for monko kadechie monko dina trem hey pakabo sen o yire pani ade mo ye biba mo mambio why they say memmo nya adwuma nso aye wo mo guso ka wo mo sika dechie na yedai and ya monya ready na de na kura so chen de aba no fire more fire okay more fire and I'm say dem akoka Sharaf asem enti de bayi na sports journalist for no say dey I mean cast sports ho asem ana morning show for na etwetwe ska mo no o mo didi katechi atem because ma akoka Sharaf asem afi wo mo say makobusa say Sharaf nya sika we afi binum so Sharaf ne papa ne papa nua ne Ibrahim Mama no mo was candidate na ko for de no mo ne busuafo no mbo kube na no mo bo ansa no mo ba ba mo ho na obi ane na na ba ye chief justice e ko for de na ne papa ye chief justice of the republic Akufado Edward Akufado who is chief justice of the republic Akufado papa be president of the republic what's the say nipa no money what it takes to open a restaurant precisely tie de make yi hypocrisy be kumo pound for pound mo hypocrisy be kumo exactly so e be bo mu tri so oko kan me nua Sadiq Adam say you organize it be 2024 when
Ghana name said 2024. John Mahama was a potential president. And don't forget, John Mahama has become a president before and now coming. So by virtue of so even former president in it alone. And no ma ye friend be a influence peddler. Precisely. What it one amoke kan sem hunu. Se ka de chia ko kan de enka bi da. Se sharaf boxing ade no. Waya ade. There's nothing wrong. Me kan kwa me ka se nko waya ade. Na so se de na no mo ye no. Ye ku some the same question. Mo se mo nti bi da. E de na mo nti bi da. Instead so be use state institutions. Ghana Boxing Authority. Ghana Sports Authority. Now all they build this ade no. Or the neba na lead their build this ade no. And mo se me en question. Because they be why are successful? Yes, it is okay. Now a whole sports authority, Ghana Boxing Authority, and the sports ministry, Kofi Adams. Someone to me organize a successful boxing match, and to me for Anthony Joshua Madia. And they most one Sharaf made the ministry there. So Funubano. Me ask some credit. I've almost been to be fire them. Because a Sharaf. Also, a private institutions and a sponsor. It's Italo Oil. Now what's Sadiq Adams who free this sports here? It is Sadiq Adams can say can you mention correct? Say na wo churokra ta akotalo oil on be ma sponsorship for sports ana. And yen free one for a second let's pretend say your mama nye Sharaf papa. Ah we president. It is Sharaf free churokra. Okay. Yakun akoya nimu a na ye continue na watwi mu amuti adwumade ni nyina ne Mr. Wiseman de beto dwa na ye de abremo no enti nyina e bebo awuram na ye treat ni said ye sase ye treat no na afi ye nyina ye kokko ye nim ti no kwagu Wofa ase abekasa Wofa ase no nyo okataji enti mi Wofa ase if you akakabe sem ni woza okataji alo filisa ni oye akakabe nsem oje Ufilisa ni oye ni yakakabe. Ekatache Ghana is on a president. Oh, okay. Uten nkasa na de oye ni ade. Me de me hu ne sa. On a president. Mampani JDM. Den kasa o kasa ni ade nya so ni nyansa che obi a o Ghana. Ni fie. Me che so ni kasa o ni nyansa che obi a. Se wo hwe ne kasa. Ya o kasa wo Ghana ha. Ye ni ye sisu o wiase ye hu bi se da wo. Eza ye kan Ghana on e be ma wo Ghana ha. Okay. E kwan bi so. Na aba ne sa. I'm in charge of Rapia. What you so? Me and me Tony and the wife. Okay. Do Rapia me chiao. Wagu? Also your friends are Mr. Wiseman. Yeah. And I didn't have friend Mr. Wiseman. Me and I'm a peasant man. Oh, so now na make us Asem we are say me say. Ebra. Say in some trofo. E dey ni yehu. E won some twadwuma. E ya politics. Ana say ye di en some twadwuma. Dey na minim ne say. First so be ye semshonia yehu party awo na eden so obehu se nipa so mesi what radio so kasa na sa party we na party bi na sa party no wo na ye nim na bi ni ho but na de na yehu emu ache we ni endi se wo MPP but the person me hu ne se enu ti akura bi ntimi mo bra na enu ma bi atofom na se kwaku Wofa asibu ofie na se wo peja o ntimi mo bra na sabi mpredwasa eno wiata ne ba ne eno koso manu babi na yemu no yemfa bibi nsusu no kwaku eno matimi sesa mo peja bibi esi wo anabusu afie esi wo eno so me no ma we na sa katache wo kasa ne adade wo Ghana ha no makasa Ghana ha na hefo e wo kwa bi so aba bia besere ko sa ban no sa ne time no wutimi nya sa de wi yeah asifja sekatache ni nyansa che obi a wo Ghana ha na bibi anya miasa nkrofo no so omotete che na omani mu ma no ko precisely sa nkwasi asem sa oh so mo ye adwuma so kasa mejeje ho oh kwakwe hwe ye tie bibia eno ma ekoso no me ka bibia se utie the way nipa no wo si kasa asifja me se ye wo president mienu wo Ghana ha unko ya ukwa hanu aba ha tio yeni atete ne no ma bebre akufo di wodi na tempen ha mama iba o mani nya hoto na no man ka sem bi se me se abrochimem ya to abawi a ya maba na wa besi so no
sebe ne ho ton wo kwa bi so eno nche sebe aba no so wo ye bibia ye nka ho be ye wo the way ye sika safa me se Ghana ha bibi be si a eye ne nsem trofo ebinum na ma be ma bibi asi kwa kunim se Rwanda ntoko esi ye ni ade journalist fo ene kofa ntoko bi ba se obi ye cockroach eno na kofa be ne ye ka de chance a Ghana ha ne ye obi trafidie so no wo kasa o ka de chance a but ye solution ye sa movie ni ye yi e di tufo de here ni se bibi be se ye beto aba na yi sa no ma no santo kwa sisi so amanfo Uganda no mo ne Liberia no mo ne ade Cote d'Ivoire ye beto aba eni yi sa movie ni ye to aba wi a tie de nkrofo bi ka nsɛmtrofo bi ka na dako wo be ka sembi na provoke panimu bi na wom ya te Ghana ye se yankasa katacha no se be Ghana oninya sa cha obi o be ma cha obi a de bia me kasa asemi me mentano na emom ne no ma wo ye ne nsɛm a wo ka edumre bi a onfa no man ko fom kakra akrai bi se Ghana ha ade bi obi be ye bia ni bi wo hye wo dem ana wo no yire kwa dampa so na wo to atopa no wan to ne katachi hu pe woni me to cha isa de yakon no Ghana ha se wo hwemu a Ghana kro kakra kai katachi pe so wo kire se ne nsem bi wo bi ye bia no wono nim ye che wo bia no nim nyansa che wo bia ma se dumre bia ye ho wo kra kakra katachi dumre bi onya ne ho wo kra kakra nya bibia na hu a esese wo ka one wo sa ati akonwa so tio asante a enu ti na ye wa gro bi asante wo tra akonwa so woni dame ye won krofo anu omoto dame atem didie ne no ma ekoso na asante akonwa chisa ite dumre bi a mese mi nwa katachi se wonye ne ho okra kakra ne wonye sabe kraman bibi obehu bia no esetokro bia ne enyo nkwa na be ma onya dumre bi akaka mesema futu asema na meka ebini oma na kuma mna form kakra na enyo nkwa na ye be ma wo Ghana ha goye hu bi da Ghana no ma sesa atebdidie ni ade do kwa no ba tie da ma fo keka chawo obi se wo de wafu nenam no me du no ma bi atesa akoda isi so no ma take off ma bopeja de yi wusi ne so saa e da gwa ondo ontimi anya bibi mo Ghana ye be se nwa katachi bebi adu ne de so akote ne ho no abie na ayi a kwaku no ma ekoso no onye ne ho okra kakra na nya no na be me a kire se yes katachi wo ye be ma hwe edu me bi obi ye be ma che wo nanso e won tete obi ade tete obi na wonya de wo ye ye no na moa onko ni baba ko fo di ade ho bia de no ane crop de no ane bia se wutietie nsem bia tisi na se wotu bia no pa na wo ko hia wo pira konwam ji na bia de no ane crop no ane bia wutie nsem mi se na papa bia wanimu ana ya na wo kolo okonko wanim pa ne se ntino e so ne die kwa se wunim no monko ade a epebi na bobo tim 50 ne fie se bantima ne bro no bi so ahodwonom ne Texas ho no ho be da ya ni kapa saa nso so na mrono bebre nso so K1 mo ho no ho be de pa enti won nso so no ya no apebi abo se wonim no monko a na ne die kwa so afi su tubiton ko club na ho ye de o masa de bi abadwa so a utubiton a ebetima abo ama ya ko de akoye nim kwaku to me de bi a nipa ye ne ye ma ye hunu se ye tan obi ene ye nipa woda na de to me de bi a eda ho kre de kire se ye chiri na wo chiri obi ana tan na wo tan obi se mitio kadachi nkomo kakra na se ne opeso wo kanya se sa sharaf no se ne papa me ye mampanyam se brade yanko ntimi mobi ba ye tikuruma na na kwa me bedi akọ cheda ne papa ni mampanyini ba he bra watimi abo mampanyini bi ba mo sa abra no untimi nyina na ado baba akọ bia nyina wo se na bra boduru kwa mcheda enso ne papa bedi mampanyini even mampanyini otia konwa so sesi ekura a ne ba sharaf mu bobre ye nim se ne papa nua ne ayi e friend se Ibrahim mama ono kura bobra to enkura ne bia ni wo mu wet ona mu ayi eduru kwambedi akọ ba ne papa medi mampanyini da ndu ka che se wa abrabo mu no so obi pagya no wo ye bibi na se ko ekohia coincidence ne papa ye mampanyini dia na je so na atwi sika de bre no ana dimen kan chamsa na anu obi kan binti no enne ne wunim se betimasi obemu adwunim aye ha ye mre to a certain level se enne de akire se o maka binti ye beka bi de akire no abra wunim se ade we de possible se betimasi
ni ode ya na ebo o man na ese o man no eno na ase panyin a wo ye ohene woti akonwa so wani mu onyam sei okopre ka ho asem se abnante na boade abo ne ho modene ne papa tena akonwa yi so nche na nsan ya papa ebedi akonwa yi abrante yatimi atena se de ade asi abewura ne papa amamuom ama ono so de pagya half bi we na nanka wo se na na adodan kwakufu ade ne maye de hye na ne monyam nka no kura futuo ngesua bibi firi wo so obedi akonwa no adwuma bi sei na nanka wo se ne ma no so pagya ade be hyehyem na Ghana fo ni nya so mfaso edi uke mampanyi na wudi fani na na adua wutwa mfoade koi obaye no se anwuma no mu de he na ne ba bi ye ya na efechi Ghana ni bi sika efechi bossa bi efechi sinitwa ni bi sika na yemo na baso edi nkohia obi de amfo tan se wo MPP ni ntino no kwere da ho mpeso obekasa de yete MPP no ni wonje obi a radio aduma ubeto Yesu kono ma ekura beto ye wo mu enti waba atobo mempresa na opra wota abrabo na ye bo no za opre tana wota akura bia wo ye kurom na onua atabo no wose won tiase chenchina okota abodi bi yese wo kwa asole enti jai kojo obeba oba na de wo yimframa ni bia bo no wose da obekwa akota abo no wo ye tuture ni utu ni vo wontie ena na na de abufo se kona kota bi bo no odura solid dem wani padom ni mu atia ne to chima taabo no yete prene na ho tasasasasasa wono ne de no wane so ho ndi to mire bia mem prabra bomu za yenya mobra sa ade na shalafo se wan ya no ede mfaso abra o man no aton o man ni din asansam twa no wutena se a ade improvement bra o man ne yeko ho o won tokwa bi ku a cathedral mana ne yadu ato adu ne wa ban na fira ban mu ko nanso sika no won kofo ho yensi se sika ne hwehwe ba because we so papa na de man na kura wo de adua bibi o man ni na benefit enti yen ye tu atas ye nuanom bi didi ayite powers no wan ma odidi no o mo ye abusuafo edisi ye tu akura ye hu satumam ni anya so mfaso amana no ye nyina ye tu abi so otamoma sika na de ye obubu dan a ye di ke tu sika si firi wo ene otu sa amana ne to wo sika ne won kofo bi wo e wo he when your politics are some way, but say, so I am some train up as all contokwa. Adia air, Adia Sabata, Yaniam, and Fanfas Roma, who couldn't crowd was rest in the bossy, and I'm more Madidia, or did make him money air tone chrono. It is will be back of Fabia Bano by President de Curanoa. What you are the probably now Babaka Chrono, and you can catch any papa so Sicabida baby. On fan supporting the Honosonia Casse, about Boa Mino, Nian Conquer, and I had done what time in Togabi. Kapanyina wo fie so ohene de o hwe asumdie chama upedina obadio na age ne kwambone so awo nche system ni mu ti asiesa na nkofo bi abasa ate akire o ma home system ni mu di nyina abasa ode e bedan ni nyina ma asa wo nko age ba wan kan tim so wo nche sa na adwuma we na tie susupre na kuro nya ode a oba wura asante ahimfumu ubeyi yese ya na nkofo anya ye free baabi ni de kasatwitwa be kan ye wura wo so ahini no ba mu 3 days ya na abene na mu edima ye ma wo nti no ye no yinya kasafi bi mfantie tia wono asabeta frache onsem fatase ye kasati omo bebrebe ka obi nka samenka jinade anzo on point to politics interest to kone bi na ya na ye ka kiro me se me efrisi a wo me up to ndese ma to aba ama party bia eka MPP ho a twede amponkum ntogrinsi wanyina nka mento e bia nna na madwene be sesa minim nanso MPP ya na nya ye ka kiro m se ye nuanom ne mo na mo ye yetia efie wo bampo na ye ade na nya yetia no mudi amunya bibi die ni ntini amudie ni ntino da bia ade na chia kura mo nka obi atu amene nsuo tam se da ho sika na hye ye hunu ba bia wo ubeko ame ade o man sika anye obi atam bi de ade titiri fo oba ikuro no ye kama eno na ugira skan sania wosu nyansa ewo logbook bi mu a wo be kire Ghana fo nyina jangwase asem no ahwe ye be start anya kasetia obi anya be man che obi a o Ghana na yetim no mu enti yenya nkwase asu no yenya ye ntoto ade no yenya ye personal interest ya di wura politics na manema SSA no yenya nto katechi onkwa wo yete ni ankonko ya nim na sabe tafrache etu ato ba ko pe na be ma bi akọ ye 2000 kura ba ko na je wonkwa firi unsam ni aka nya ye nwura ye to di agro edu obi antimi nwura obi a santema mu ha ene ne Ghana ha nyina nwura obi a ye ade ne nya ye nsechire nkan ye ankonko ya nim simple katechi nim so nim nyansa che obi a ba wura mni akọ 0548931930 0548931930 0551
9310551931931 yankunko yanim na yankoko kodine no man ne mfa ntoma pamfura yankunko yanim. Hello. Good evening. Bibi aboko na so e. Aya no ma ne so kakra mai. Someone de sa fan sa. Nyamisha Benedict mo ba no amobi ababi ni akoko enu. Hello. Good evening. Yango yani. Yo mu za ke tiye mu na san ce biya. Sa onu an ni fetna ke mi ke na de buwa yi. Kibi reflect. Oh. Pere ke de ba mo de ko mo mo ke. Ano jo de tiempo Tanzania hello. Yang kunko ya nimko miti upa. Yeah, your friend is Mutala Mohammed. Mutala Kokode. Na Masero, area of the key, you know, the Nasalako. And Indiana. Yena, and Namaya. Well, no, and I found so to me. The way and at what? The way and Panado, you know, and what for my MPD. My uncle was lucky. You're very good. You're very good. You're very good. If you were an agent, and you're in fact, only need a minute. Or that may you take it as an art to be well, I mean, on the go. Well, you know, two people. Nyamisha no ambo bi so ababi na afi yakoko yanim. Hello. Hello. Line I busy pa. Hello. Yes sir. Good evening sir. Super no nyo kese. Hello last caller. Hello. Hello. Mejo so yang boy. Nyamisha. After quite fine. Then put so you over. The best temper is one. On my one side, my brother, and kept so free. That be bar. What we have a papa, so Papa, you let's temper is one. Last caller, hello. About getting out there, Diana, only other guy. They are front to us. Of front so and to us. Young fancy, Yana. Yanko enko yanim ye maame na ne card aba bedi anu pacho ye se bag na
cafe color yes nti no sewa frisia baby a obi anu baba beje card ayira nko akrofo na je ba bagudan ya ni ne bia na picture no kora na obi ehun nanim sewa frisia na yi ne kura ajamono no yes into the documents bebre the cars bebre yes sewa frisia o bag no emsa akrofo na je yo so mo be fa fu dem kwan kora fa so pot dem so mo ye free na o ma twa twa bedi ha nti opa 035 035 40 40 45 45 28 28 035 20 40 40 45 28 abomo na ofra na beje no man why no agene yakoya nimpa obi bia o se mra hwe ye na nyame nhira mo nkoso nkai se June July August 11 day kono koso man na yakope no krabe me papa ni mpon yakope no krabe potumfo betwani no na yakwa ja olumai kwan ko olumai okwa dina home na emre pem wasiesi baabi e de atwen ye ndi no gosofo nyamam yakọ no mamam hyedene nananum atrankonya yakọ oba hema ogoso onkwa so anim se wani da kokom pa afri se areho bemo bo achi dom no wanya ne baabi ko die ba be ye na ayefe nyame nhiro nipa bi andi mechanic mechiawo ye so lepe so fo panyin na eba se de bia munim no montrance monyemre na montwen no na afi nyame nipa no omfa nyame asem no mre mo na niema enkotote emfa emayenti no yeso na omonso so abekaja pa edi agum yeso ya no masam pa de Mpe Nipa